Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Kung ang mother positive, kapag bata siya gani, usually na-test ng baby, pero ang recommendation pagyapon, as long as nagapasagot ang mother, as long as willing ang mother, as long as wala man nagabudlayan maginhawa ang mother, kag kabalo siya mag-breastfeed, it doesn't matter kung positive or negative ang baby, dapat breastfeed gid siya gyapon. As long as kaya sang mother mag-breastfeed. Mask lang siya, hand washing, the usual infection prevention controls. Tapos, pwede gid siya ka-breastfeed. So, actually, sa may mga amugin man nakita nga situation, no? So, for example, nagbata ang positive na mother, tapos kinangalanan niya ma-discharge sa hospital, pwede nga sa facility sila duwa. Si mother kag si baby, pwede sa facility quarantine or sa home quarantine, sige-sige lang ang breastfeeding ni mother. Kaya ang breastfeeding may benefits na siya nga sa baby mo. So, as much as possible, gusto ta nga i-continue ang breastfeeding. Maskin positive si mother, basta kaya niya, dugay na nato nabalaan nga ang breastfeeding very beneficial sa babies. So, COVID man or wala, during some time may COVID or during some times nga wala COVID, gina-recommend tagyapon ang breastfeeding. Kasi syempre ang breastfeeding makahatag sa nutrition sa baby, makahatag sa protection sa baby, nagahatag pa sang important nga bonding between the mother and the child. So important gid gyapon nga magpa-breastfeed.